Zamislite sada da vam predstavim vašu družinu. S kim se vi družite, gospodine, politički mislim? Koje je vaše okruženje? Gospodin Lekić, koji je opravdao i natjerao na plać, natjerao na suze svjetsku divu Anu Oksu, braneći agresiju Srbije na Kosovu, kao ambasador SRJ Jugoslavije. To je tvoja družina. Družina tvoja je Mandić. Družina tvoja je Knežević, koji su osumnjičeni za terorizam, koji su psovali albansku majku, koji su Albance nazvali šipkarima. To je tvoja družina. Hoćemo li dalje? Tvoja družina je gospodin Medojević, čovjek osumnjičen za pranje novca, zelenaš i sve njegova družina. Jer je to argumentacija koja je zvanična. Ništa nisam izmislio. Sve za ovo se vodi postupak, sudski, pred državnim organima. Vi mislite da mi nešto pričamo što je netačno, a ja ću vam iznijeti podatke. Znači, Lekić, Mandić, Milan Knežević, Medojević nisu moja družina i nisu. Oni su opozicija. Oni su opozicija. Da li se meni ta opozicija sviđa? Pravo da vam kažem, ne previše. Ne čak ni malo, ali i to je opozicija. Ja ne mogu ljudima da kažem za koga da glasaju. Ako su glasali za DF, što da radimo? To je, oni su glasali za DF. Uz pomoć Darka Pajovića 2014. godine si rekao sa svim idem u koaliciju samo da izbacim DPS. To je činjenica. I izbacili ste DPS. 2016. godine tajnim kanalima pošao si kod Duška Markovića i rekao si u 4 oka jedini spas za Ulcinj je da DPS preuzima vlast. Hvala. Mi smo u proces razgovora sa zamjenikom predsjednika DPS-a i sa DPS-om tada ušli da bi pravili vladu izbornog povjerenja. URA imala svoj interes i taj interes je bio vrlo jasan. Ljudi ga ne prepoznaju, ali nije važno, prepoznaće ga kroz godine. Vi, gospodine Škrelj, u administrativnom odboru radite najprljavije stvari za DPS. Možda je vama naša politika trotoarska, ali vi radite najprljavije stvari za DPS. Najprljavije. Ja ne znam radite li to po zadatku ili po svojoj savjesti, to je vaš problem. Ja imam svoje mišljenje oko toga. Mislim da radite po zadatku. Ali možda to nije tako. Ali nemojte da mislite da ne znamo, da se ne znamo, da ne pratimo, da ne činimo, da ne vidimo i tako dalje. Ali u svakom slučaju, gospodine Abazović, kad kažete da radim prljave stvari u administrativnom odboru, treba da se stidiš. Jer jedna od najprljavih stvari je možda što sam vama potpisao rješenje da primite platu, a da ne dolazite na posao. Možda ste na to mislili da je to prljav posao. Možda je zbog toga što tražite da vam se daju naknade za smještaj, a da ne obavljate posao i radne zadatke za koga ste izabrali. I da ne zaborave građani. Možda zbog toga što ste tražili auta, a ne možete svi da dobijete auta, a skupštinu, parlament zovete Sinđinom, Krnjim i tako dalje i to sve. Možda je to prljav posao. Ali ako vi, gospodin Abazović, ocjenite da je prljav posao skinuti imunitet, bez obzira vjerovali ili ne, kada državni organ kaže da su htjeli da urade krvoproliće u Crnoj Gori i da ubijaju ljude i da im se omogući da pred pravosudnim organima dokaže nevinost, evo vi kažete da ne vjeruješ. Evo, vidjet ćemo epilog. Što se tiče 2016. godine, gospodine Abazoviću, 2016. godine si pošao na razgovor kod zamjenika predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Duška Markovića da ga zamoliš da svrgne forcu i da Kormilo konačno preuzima DPS. Konačno da DPS preuzima. Kumim te Bogom, potpredsjedniče, uradi to, vrijeme je, momenat je da DPS dođe na vlast, mičite forcu, mičite albanske stranke, DPS treba da preuzme vlast. To je živa i jedina istina.